Dumelang le kae? Leina ke Malekola wa Ramaja. Today ke tšatši la ka la dihlabišo or ke tla re ke traditional wedding ka di 31 tša August 2024 mo Ramaja Staseng. Ke nna Josephine Maja, ke nna mmago Reneta, ngwana wa nyala Lehono. Rena re le ba ga tsisha re nyaka gore re morete a sepele ga botse mo a yang gona. Ba tle ba mo hlokomele ba se ka ba bapala ka ena ka gore ngwana ke eng ke gala so wa thubega. Ke rata go leboga everybody who made it. It was planned in a very short space, but everybody who made it, we appreciate your presence and all those who were able to actually help us in organizing. Yeah, ke a leboga to everyone. Ekaba o tšea Malekola go ba mosadi wa gago ebile wa kgolofetša mo pele ga Modimo le ditlhatse tše gore o tla mo rata wa mmotegela jwalo ka monna wa gagwe go fihlela ge Modimo a tla le alroganya ka lehu ka ba wa dumela rata gore o kwane ke a dumela e ka ba jwale ka ge monna yo a boletše e ka ba o tšea monwana go ba monna wa gago gomme ebile wa kgolofediša mo pele ga Modimo le go pele ga ditlhatse tše gore o tla mo rata wa mmotegela jwalo ka mosadi wa gagwe go fihlela ge le aroganywa ke lehu. Ke a dumela. Ra leboga Mokgolokwane ka no e kgolo.